Uyawukhumbula ngesikhathi uDavide athathelwe bafati nebantwana. Uyakhumbula ukuthi wendani wabuta kuNkulunkulu kuthi angabacosha yini, utabakhanza yini labantu labamthathele. Mawukubuka lento ilula man, Davide ngawuvele nje uthi nkwe ugijime ubacoshe. Ngoba unawo ematubane, unemahashi, unelikhali, unelibutho. Kepha Davide into lebeyibukeka ilula kuyenda, wathi angibude inzandvo yaNkulunkulu. Utawuhamba kahle lamhla. Noma ngabe uyabona uyacabanga ukuthi hayi lento lengiyoyenda ayilula, futhi ngihlale ngiyenda kungathi etintweni tonke buda inzando yakhe. Nasi ngwaselisuku sakavuka uhle. Ngicela sibuyele encwadini yaLuka 24. Sesinake lo verse 16. Bambona kodwa abatanga kuthi ungubani. Uyathi umphumela walokumbona kepha bangamati. Kwaba yini umphumela? Bema babukeka batsabukile. Akunenzaba ukuthi uthandaze kanganani, akunenzaba ukuthi umfundisi wakho ugcotshwe kanganani. Kepha mangabe lo Jesu lokukhulunywa ngaye ungeke umati, utawubukeka utsabukile. Lokhu kwenta abantu bangamfuni lo Jesu wakho, ngoba noma uthi ngaye lo Jesu lengimshumayelako uyathi susa tono, lo Jesu uyanikana kuphumula, kepha wena mawubukeka ungakaphumuli angeke bamfune lo Jesu. Yini inkinga la? Ake sesiyilanze emvanyana kancane nje. Lapha ku verse 8 liBhayibheli lisitshela ngalabafati labaya bakhumbula emagama aJesu ngesikhathi baye ethuneni, bangede bamkhanza. Mase ufunza kulo verse 11 lithi ngesikhathi baxoxela abafunzi baJesu, lithi kodwa abapostoli bayithatha le nkulumo yalabafati ngekuthi bayabhetha, bangede bakukholwa lokho. Unakile kuthiwa abapostoli abakholwanga. Iyethusa ke le nkulumo. Ngisho abapostoli lekumele bayoshumayela ngaJesu abayikholwanga lendzaba. Sikubona phi ke lokungakholwa kwabo? Ku verse 12. Petro wasukuma wagijima waya ethuneni. Wafa ngemaphelekece Petro. Agijima. Ugijimelani? Ugijimela kuyawubona. Kube Petro wayikholwa lendzaba ngoba phela bekamvile Jesu. Labafati nje bese babofakazi. Kepha Petro ngenxa ukuthi akakholwanga wafa ngemaphelekece, agijima afuna kuyawubona Jesu la kuthiwa akekho khona. Lo verse 24 uphinza sitsheleke lokuthi labanye bethu, sekusho ke labafunzi laba lanabo Jesu, labanye bethu babese baya ethuneni bakhanza kunjengobe kusho labafati, kodwa abazange bambone. Uyadini esihlobo sami ukuthi indzaba ngeliqiniso lelisho ngJesu waze wangalikholwa, utawuthola labanye futhi labangakholwa njengawe baqinise kungakholwa kwakho. Wangakholwa livi laNkulunkulu, mawuhamba nje utawuthola labanye labatakutshela ukuthi awuvele ngiyakwati lokhu akugucuki, lokhu akusuki. Ngicela lamhla ube nekuthula, ube nekuphumula nganalivi leli kubase Roma sahluko 10 verse 8 lothi kodwa umbhalo uthi livi laNkulunkulu liseduze nawe, lisemlonyeni wakho nasenhlitweni yakho. Khulula livi lekukholwa kuthi ngiyathi umhlengi wami ukhona. Khulula livi lekukholwa uthi ngiyathi ukuthi uNkulunkulu usebenzisa konke
kuthi kusebendelane kube ngilokuhle. Bani nekuphumula lamuhla, ugathe umsebenzi lakwendela wona lophelele, noma ungamboni kepha usemsebentini. Amen.